Kunjani? Wangihambisa ngayofuna i-loan ka-Capitec. Makusekwenze njani ngaleso sikhathi mina ngikuhambisa ngikhombe ngani ngesibhamu mhlawumbe? Wawungangikhombanga ngesibhamu kodwa besihlekisana ngithi nawe sihleli nawe la endlini Rasta. Sasishadile ngize ngikuhlawule ngithi amboboleka imali. Sasingashadile kodwa savumela angithi wavuma kahle Rasta. Rasta wavuma kahle. Ngakucela ukuthi konke ozokwenza sikukhulume. Ubuke mina bese uyabuka ukuthi ingane ezozalwa yini nawe izokhula ithini. Sekukanjalo manje Rasta. Sekukanjalo angithi mina nawe savumelana. Sekukanjalo manje. Sekukhona mhlawumbe alright for wena. Angithi usulanda amakhamera alright. Iphike evidence. Sakhuluma phela Sibhora. Yabona ke Sibhora zakho tshela ngifuna ukumbuka enhlamvini zamehlo lo ngimtshele kahle ukuthi mina angeke ngiyikhokhe yonke le mali ayifuna. Sibhora. Angiyili Sibhora. Lalela wesisi. Ngicela usondele ngiyela wesisi. Ngicela ungasondeli ke. Khomali mina etheni. Kunokuthi ngivele ngithi umbhebeze ba. Umbhebeze kukhona ba. Ukuthi manje yabona uyaqasula lo manje. Lalela ke baba. Shona nami uyangiyuza nami. Uwamyuzile. Angithi wena ububhizi umngena ngenjini. Mzansi reality story igama lami umthokozisi utshitshila majongosi untaba kayikhonjwa isikhonjwa bagangile inhluna emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhindi esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala kasigqoki wasigqoka sizomxeka simxeka ngempela futhi kanti ke ngithi kuwe join uEasyBet njengoba uyibonela nje ukuthi inqoyi yami ishintshile nawe impilo yakho ingashintsha ngoEasyBet vele usebenzise ipromo code ethi Mzansi50 ukuze impilo yakho ishintshe uyitholele amaspini awu 25 kanti ke nginodadewethu ke namhlanje osibhalelile wathi cha Sikhindi ngicele uyihlabe uyilawule nakho la ngingasaqondi ukuthi kwenzakalani kodwa ngicela ukuthi ngilekelele Sikhindi nginaye kusisike namhlanje udadewethu ngikubingelele ubingelele ababukeli emakhaya. Yebo bhuti Sikhindi onjani? Ngiyaphila dadewethu ngiyaphila nami unokulunga lo owakangidi mahlomo ngibhale la ukuthi ngifuna ungisize sengibonile baningi ubasiza nami ngithe bhuti Sikhindi akwengibhale ngibone ukuthi ngeke ngize ngisizeke yini la. Lana istory sami sikanje kunobhuti engike ngathi ukuhlekisana naye. Okay. Sithe nobhuti mesihlekisana naye umbongeni owakakhoza kuyiRasta nje ubejwayele edumile vele ebizwa ngoRasta ngoba umsebenzi wakhe bewenza ukushisela. Okay. Besihlekisana ke naye mesihlekisana nobhuti angicele ngokuthi besihlala ndawona isikhathi sesiside athi ucela ukuthi sike sihambe siyoboleka imali ngimsize ukuze ezokwazi ukuqhubha ibhizinisi lakhe lokushisela. Niboleka imali? Senza i-loan eCapitec. Siboleka eCapitec ngoba nami nginamabhizinisi ami engikwenza eceleni so kuzoba lula ukuthi mina ngiyithola i-loan. Hayi ke senze njalo nobhuti ngithi kwabo 60,000 esibolekile ukuthi akwazi and kule mali wayengithembisile ukuthi ngizothi mengabe ngiyithola le mali athenga izinto zakhe zokushisela aqhubeke nebhizinisi ebese yovela ekhaya ngoba phela sesihlala isikhathi eside naye sibambisene bese yovela ekhaya yongilobola ayike sivumelane ngihambe ngenza loan uma ngenza le loan ngibuye nayo uma ngibuya nayo ngimnike ubhuti kwiqiqi ngiyambona kuneyinsuku akasabuye endlini. Uma engabuye endlini ayibo ngiyamfonela ngimtholi kuze kuhambe insuku ithemi iphela inyanga ngibona ukuthi akaqhamuka ubhuti ngithi hayibo umbongeni kwenze njani ngimfonele ngizama ukusesha ukuthi ngingamthola ngakuphi ucaca ukuthi akwenzeki yiko sengifike la kuwena ngizocela usizo ukuthi ngesikwazi ukumthola la engakhona ngoba ngisafuna ethando lakhe kodwa ngifuna ukuthi abuyise imali yami nami ngiqhubeke wayengithole nginezingane ngifuna ukuqhubeka nami ngiphusha ingane zihambe zesikoleni angibuyisele imali yami.
Okay, okunye nje engizocela ukuxolisa khona ngifuna ukuqonde lokhu udaba lakho lona ngilibonile la ngithinta futhi nanokuthi ababukeli ngifuna beqonde lokhu angililungisa uthando. Ngiyacabanga ukuthi niyamuzwa udadewethu uyachaza ukuthi babethandana kodwa kulolu thando labo kusuke kwanemali phakathi okuyiyona into esidala uqhekeke kubona. So mina ngizofuna le mali ayithatha, angizili ukuzolungisela udadewethu uthando, ngizofuna ukuthi kubuye imali yakhe kuleli ishende lakhe elibaleke nemali yakhe. Ngicabanga ukuthi ababukeli bami bonke bayangizwa emakhaya ukuthi is all about money, sifuna imali hayi uthando. Okay, ngiyakuzwa konke lokho okuchazayo kodwa-ke ubudlelwane benu-ke ngiyazi ukuthi-ke indoda ke kuthiwe ifihle induku emqubeni, bekunjani nje? Bekuyindoda e-right ubone cha umnomzane womuzi lona impela nihleli kahle? Yena bekuyindoda e-right, angazi ukuthi ushintshwe yini ngempela ukuze aze ahambe la. Angimazi ushintshwe yini ngoba yonke into nje ibihamba kahle and bengimenzela nezinto esibambisene nje kahle. Angazi angisalidingi ngempela-ke nami baba uthando lwakhe. Angisalidingi, into engiyidingayo kuyena imali ukuze nami ngizofundisa abantwana bami. Okay, ninabo abantwana nina? Ingane? Asinabo abantwana. Anitholanga ingane? Asitholanga ingane. Okay, yani ukuthemba umuntu kuyinkinga ngempela especially indaba yemali. Mzansi udadewethu lana ngicabanga ukuthi ukukhala kwakhe niyakuzwa and nami ngiyakuzwa ngingala. Kuzomela ukuthi-ke esizakale sihambe siyombona uRasta oshiselayo. uRasta oshiselayo udume ukuthi uyashisela. Mbongeni mfowethu siyofuna imali-ke kumbongeni. Mzansi reality story. Igama lami umthokozisi uJiji Majongosi. Untaba kayikhonjwe abagangile, indlu emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Bathi usikhinde sincane esigqokwe ingane kuphela, umuntu omdala akasigqoki, wasigqoka sizomxeka. Asidlali kwangempela. Bafowethu udaba likasisi okade sibikela lona nangu uRasta simnaye la ukhona la isendlini kasisi-ke la. Sike sazama ukudlulela endlini kasisi kabafo ubhuti waseshuma stand cha impela ushaya ngonyawo phansi ukuthi cha angeke sikwazi ukufika namakhamera ngenxa yezimithi ukuthi kuhlala umphakathi abantu kulezo zindlu abanye bathanda ukubonakala la bahlala khona. So sasisimncenga kumfowethu ukuthi no mfowethu ngoba ujwayele ukuya endlini kasisi ake sisondele sizohlala phansi. Nosisi wavuma ukuthi-ke umfowethu-ke engene ngoba vele bejwayele ukungena endlini la kasisi ekade bethandana naye. Mfowethu ngicela ubingelele ababukeli. Ngibingelele ababukeli usibongisele lokho ngayo bakakhoza. Mfowethu Khoza nangu udadewethu lona obekade uphila naye nithandana. Ngithukileke udadewethu akakuchazanga okuningi ukuthi mhlawumbe ngowe-age ungakanani kodwa ngiyakubona ukuthi-ke usengumfana omncane kumuntu omdala. Bathi-ke ingubo enjani ilale iy'ngane but-ke asikho lapho. Mfowethu udadewethu-ke nangu njengoba engibizile la ngikubona ngifika nawe njengoba ubona noma stand wakhe esilisa ekhuza amakhamera ukuthi ngempela ngamane ngingenzeki singenza ngaphandle noma kuphi. So sasizinga ngoba kusesebusuku asivele size la kuwe usisi kudadewethu njengoba sikhuluma nawe. Dadewethu ngicela uchazele umfowethu ukuthi why njengoba esibona ufika nathi namhlanje kumayelana nani nangu. Okay, nangu chazela la Rasta uyaphila. Ngicelela ubhuti Sikhindi ukuthi angisize. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi khona imali owacela ukuthi siyoyiboleka. Ufuna ukwenza ibhizinisi uhambe futhi uye ekhaya. Sisavumelana ngalokho ngahamba ngayofuna iloni. Uma ngifika neloni ngafike ngakunika wawungithembisa ukuthi uzokwenza njani uzoze ekhaya. Sekuyaba wena usunyamalela. Kunjani? Wangihambisa ngayofuna iloni kaCapitec. Makusekwenze njani ngaleso sikhathi mina ngikuhambisa ngikhombe ngani ngesibhamu mhlawumbe? Wawungangikhombanga ngesibhamu kodwa besihlekisana ngithi nawe sihleli nawe la endlini Rasta. Sasishadile ngize ngikulawule ngithi hambe uboleka imali. Sasingashadile kodwa savumela ngithi wavuma kahle Rasta wavuma kahle. Ngakucela ukuthi konke ozokwenza sikhulume.
sekuyaba wena sengibona ngawe usunyamalela angikwazi ukuthi ushone utholwephi nje njengamanje angikwazi mina ukuthi utholwephi ukhuluma indaba yokuthi mina ngathi ngizokulobola wathi uzongilobola yes wathi uzongilobola wathi uzongilobola wathi uzongilobola awubuke ubuke mina bese uyabuka ukuthi ingane ezozalwa yini nawe izokhula sekukanjalo manje sekukanjalo angithi mina nawe savumelana sekukanjalo manje sekukhona sekukhona mhlawumbe rights for wena angithi usulanda amakhamera alright iphi evidence okay ususho njalo cha ngifuna ukwazi phela iphi evidence usho njalo manje Rasta kodwa mina nawe sahlala phansi savumelana usho njalo manje okay angivela ngisakuthandi ke nami akwesikuyeke kokuthanda uyakhumbula ngithi nginengane njengoba nginengane ke ngifuna imali yami ngidinga imali yami ngidinga kahle kahle njengana ngidinga imali yami angiyazile baphokhoza makunje okay Rasta mfowethu ngila ngizosiza udadewethu and kufanele ebuyele emuva esizakele and njengoba ngila angidlali kufanele ngiphume ngimsizile so mfowethu ngicela ukubuza la ayikho imali usisa kunika yona ayikho imali ufuna umchazela ukuthi wathatha imali yowenzani ungasho umtshela wena wathatha imali ufuna uyowenzani wena wathatha imali uhamba uyolungisa ibhizinisi lakho uyilokushisela imali lakho lokushisela wathatha le mali uzothi mingabe kwesalayo uhambe uyovela likabani lakho okay ke mawunginika imali wena ungiphi imali isekufanele ngokulobola okay nayo into ebengifuna Rasta uyavuma wena ukuthi kukhona imali akunika yona wangipha nami ngiyamupha imali wakupha imali sesiwayithatha ebank ngathatha u60,000 wena wakupha u60,000 wathi ngiyakuthiwa nginika u50 u60 nini manje hayi bokwaba u60 hayi imake bapho kukhona phezulu kwalokho kukhona nje umuntu nje ongavele kuphe u50,000 given ngazi ngani phela kuthiwa thina abafana thina sibashaka mina mhlawumbe ngamshaka kamnandi phela wadidekela ekutheni anginike imali bafo ngifuna ukuthi la njengoba ngila angizili ukuzodlala mfowethu ngiyacela mfowethu ngicela ubuyisele usisi unebhizinisi wena lokushisela elami engayikhandela lona amandla ami mina owayijulukile phe kwakhe wabona ukuthi angiphe ngibona kuyalanga awumenga ukhoza ke mina yabona ke mina ngizombhekisa phezulu vela ngiqani ngizophinde ngimbhekise phezulu ngifuna imali yami kodwa ayenze njani alright bafo angizeli ukuzodlala ngicela ungizwe angidlali nami bengeke ngisuke endlini ngihambe nani ngize la ngizodlala ingoba ngikuthatha serious ibhuti omdala kodwa la ayikhulumayo ukuthi ngiyamkoleta uyamkoleta mfethu uyasho akekho umuntu ongakupha 50,000 akekho umuntu ongakupha 50,000 mfethu angizwa usisi uyachaza ukuthi uyayihlanganisela sisendlini yakhe lana angicabanga ukuthi wayengahlula ukulungisa indaba yomuzi wakhe ulungisile unamaplasma manje yini ngenze kodwa mfethu wakhiphe imali uyaphila nje manje mina ngenzeni wethu uzama ukulekelela wena ukuthi ukwazi ukuphila ungilekelelile sasalekelelana lapho asalekelelana ngoba usekho ngiyayifuna wathi wena kahambe ovula iloni nje ukuthi angazi ukuthi mina ngavula iloni kodwa wathi akusize ukuthi ibhizinisi yakhe ibe naso akangisize kufanele kusize ngani usizile wathi ukusiza ngani wafanele gqoma Avron elandela wena ushisa usengisizile ngendlela ayibona uzosiza ekhaya wena wathi uzoyakubo wathi uzoyakubo nina shuthi nina nizongitshela ukuthi mina fanele ngilawule umuntu wesimanga uyabona noma ngathiwa ngaya kubo ngale mali ngangolawulwa uye ngoba naku manje uzongilawula mfethu musu ukudlala ngosisi ngidlala ngaye mfethu ngifuna ukuthi ngisho cha mfethu ngifuna ukusho ke lokho udlala ngodadewethu wena ngiyakuphindela mina into ngiphinda kaningi lo kukhumbuza udadewethu uthi wena wathatha u50 u10 shothi awazi okay uphike lo 50 lo wawenzani uphi lo 50 wawenzani ke manje awumeke bhuti ke khona ngizokuphendula kahle mangakunika manje wona u50 uzowenzani manje mina manguthi bekufanele ngivule ibhizinisi ngizovula ibhizinisi nami ngilivulile likhona uyasho likhona kodwa wena uthe ngoba akuhambe kahle ebhizinisini ucela ukuthi ezama ukuyongena ebank ekwazi ukuthola anginawe ekwazi ukungicela ukuthi ngingedwa ngiyagodola
manje no bafo Manje. angidlala angikhuluma indaba Ngidlala. angizolo ngisisizwe asikhulumi ngale. angithi wafika uzoshisa leyiqapha lapha ngene wena usufuna ukwenza njani wamngena ngendini Uye akasichazi sonke isitori uye wena usisi uyamyuza wena angiyuzi uyamyuza usisi wena umyuza usisi wena siyuzana ngaleso sikhathi usisi umyuza usecasula ukuthi angisafiki siyuzane and yena useyuzeke kakhulu akasanani manje kufanele ngenze wena ubuhlala naye isinqumo sokubona ukuthi awusafiki ukuthi bengahlali naye ubuhlala naye usisi ngoba inespace esiningi webafu and mina ngisuke emakhaya yabona nje kuyimanje bafo sikhuluma ngilobola ngishadile uyangizwa nginsizwa uyayizwa leyo umuntu okufanele usushadela ushade emanini imali ubuwazi ukuthi ushadile wena bokhoza nivukeni emathini ukuze ubone ukuthi usicontent nje weras akakaze azangitshela mina leyo nto lento konke lokho kusho ukwenze nini ukwenze emva ukwenze usutholele imali noma ubuvele ushadile uhlala naye ngisuke emakhaya mina ngicelile ngiza la eThekwini ngihlangana naye nje ngicelile yena uthe manje ngithi bhaka ngabona ilotho ngahamba ngayolobola hawu bese kuvele ngicelile manje bekumele ngenze njani angikwazi lokho kodwa mina awukazi ufike ungitshele ube neqiniso usho kumina bakufanele ube neqiniso indoda ngisuke ekhaya ngosebenza ulobola ngani ufanele awulobolanga ngamandla awulobolanga ngamandla akho awulobolanga ngamasende akho ibona awulobolanga ngamasende akho ulobolanga sengihlonipha ukuthi ushilo ukuthi awuhlangani nezomathana iyangicaso lento oyikhulumayo izwe liyakubuka lana ukuthi usebenzisa amandla kasisi walobola leso sichiphano osilobolile ngemali kadade wethu kodwa hayi ngenkani lalela hayi ngenkani kodwa wamcela ngithi and usise kwenza lokho ngoba ekuthanda and ekwenza ukuthi ufuna uphumelele ukuthi ibhizinisi lakhe iphumelele manje shuthi wena bhuti uthi mina kumele ngiqhubeke naye ngenkani angiqhubekisi naye mina ngifuna ukhokha imali ngifuna ukhokha imali yakhe ngifuna ukhokha lo 60000 ngifuna ukhokha nakho wena wamvulisa bafo wena wamvulisa okhoza bephila keke khohlo wangipha phi imali ukube yayimayelana nokuthi ngampela kumele ibhizinisi kwakufanele ayilandele leyo naku uyilandele nje njengoba lana naku ngilanda sifuna yona nje ngoba sasihlukene bafo ungangicasuli mina please ungangicasuli mina yabona into engicasula kakhulu kuwena bafo ngifuna ungizwe yabona into engicasula kakhulu kuwena ukuthi wena usebenzisa ngiphume ngihambe ngoba manje lento eniyichazayo angiyizwa buka bafo ngeke uphume wena unebusiness fanele ukhokhe imali kasisi buka ngikhokhele uzoyikhokha ufuna ukuyikhokhe hayi ngiyahamba bafo lalela ngifuna ukutshela akanamasende lo uyangizwa endoda bafo lalela ngifuna ungizwe bafo angifuni mina ukukuthinta yeso akunalo ilungelo lokuthinta lokubamba nangumuntu ozokuthinta ngithola akanamasende lo ngithola ukuzele lokho mina ngaliphi ilungelo manje nelungelo wena unamasende bekufanele kuyifuza lo mfazi omlobolile kufanele kuyifuza ngamandla akho. Get the fuck man wazongicasula wena. Why ke wena ungamkhokheli le mali? Ngiyasebenza njengoba ngilana sizofuna leyo mali. Anginayo ke. Nginebusiness anginayo. Nebusiness isebenza kahle business yakho. Yeah, futhi awuyihamba kamnandi kahle. Okondla umndeni wami kodwa phela. Uzoyikhokha ke le mali ke. Usitshela ukuthi uzoyikhokha kanjani? Inyanga nenyanga sifuna ukuthi ukhokhe imali kasisi. Angidlali baba. Angidlali kwangempela please. Angidlali ungangenzi ukuthi ngijuluke ngivome please. Ngicela ukhokhe imali kasisi. Hayi ngeke ngize ngikwazi. Sho. Akhona amanzi. Bafo kunama case mina mfethu amakhulu angaphezulu kalawo uyangithola dade wethu uzophuma ekukhulumeni iqiniso ukuthi imali sithola kanjani uhluleke wena ukusebenzela ithukuthuku uhluleke wena ukusebenzela ithukuthuku zakho uhluleke uyisebenzela amandla akho ukuthi uyolobola lo mfazi omlobolile ngajabula hey yabona futhi hey ngaze ngahlonelwa namhlanje akukho mali engizoyikhokha ngoba angikaze ngabamba nkunzi angikaze ngafroda umuntu ufrodile ngoba uthe wena uphezulu kwakhe wamhlabezela wathi uzovula ibhizinisi uthenge izinto ngini ngokuthi ngithi ngibhizi ngisebenza ngivocavoca ngijuluka ngifune nezithukuthuku zokujula kwami weba angithi imake bhuti angithi nontanga yethu bayahamba baye kubantu abadala babuye nezimali wena ugibela lo sisi ngoba nakhe emdala ngoba ufuna imali awu ngitholile nakho bafo unjalo my brother I'm very very serious bafo
Nami ngiserious. Mhlawumbe uyadlala. Hayi nami ngiserious. Mhlawumbe uyadlala. Buka uzoyikhokha le mali. Ngifuna ukuxoxa uzoyikhokha le mali. Ngizongenzani? Ngizongibopha. Akekho umuntu ozokubopha uzoyikhokha le mali. Hayi. Angithola ngena imali isonto nesonto lapho kuwena njengoba kubhizi lapha. Okay ke mawukuthi ngiyamnikeza ngizomnikeza u20,000. Ngoba nami phela eSamsung asesisitho wasiyebenzisa. Ngisela angikho ngephonda la angikho ngocansi la ngithola angikho ngocansi la bengekho nigibelana bengekho nihayizisana amnye ukuthi ngizokhokhela udadewethu akaze ngitshela ukuthi mina ubumhayizisa noma njani uwase uqhamuka nendaba ngike mayenja no asizika ngendaba yomakhwela nawe ndana siza ngendaba yokuthi we need imali sifuna imali la asidlali ndoda ngidlala ngempela ngithola ungafuni ukuthi ngicela lalela ke mfethu imali nje lalela mfethu u20,000 ukuthi ngimnxephezele ukuthi wayiza kodwa ke okunye nokunye angivumi lonto hayi ngimile lapho nami ngiyaqazathi angimile naye maye umuntu onengqondo mina nje engakwenza mina ukuthi ngikhombise ngomuntu onenhliziyo nganxephezela ngo20 ngoba naye sasixana 20,000 ku50 hayi okay no 60 ku60 okay sekumele ngidizeke mina njengenyoni ngenxa ukuthi and uzongidizisa I'm telling you engangidizisa ngempela uzondiza uzoba uSpiderman ngempela buku mayelele mathuneni happy vele nina noSigoro Mike Tyson bangenaphi wena sisi wena musa nje sikhuluma phela Sigoro yabona ke Sigoro zakho tshela ngifuna ukumbuka enhlamvini zamehlo lo ngimtshele kahle ukuthi mina angeke ngiyikhokhe yonke le mali ayifu noSigoro angiyili Sigoro lalela wesisi ngicela usondele ngiyela khomali mina etheni kunokuthi ngabele ngithi umbhize kukhona ba ukuthi manje yabona uyaqasumla lo manje lalela ke baba sho nami ngifuna uyangiyuza nami uwumyuzile angithi wena ububhizi umngena ngenjini ngoba ufuna ukudla imali yakhe yena besenzani yena lalela mfethu ungithi wena umsukela yabona wena angithi wena umsukela yabona wena angithi wena umsukela yabona wena njalo yabona yazi ke khona into engizoyicela baba kunesikhathi lalela uzozwa mina kunesikhathi esisiboleke kuwe esincane negadi niyoxoxa nje siyoxoxa ini ngihlala naphi negadi mina ngathatha imali kuyigadi uyafuna ngaphiwa igadi manje idile lizobuya liyimanzi leli dread lizobuya limanzi kodwa ngiyakhuza mfethu ngiyakhuza ngane yakwethu ngiyaliphi isayidi mina ngifike naye ngoba ngidla akanamasende ngizomela ngoba ngenamasende ngizomela uyangithola ungafuni idread leli kamgqumeni libe manzi mfethu ngiyakutshela ke yabona wena mfethu ngicela ungamkhombi lalela ngiyivana manje sho uzokhipha malini ngifuna uphinde usho ngizomnika u20,000 cash ayiphelele lo mali leyo mali ayiphelele sifuna u60 lenye okay dadewethu uhappy ngalo nto lento ayisho angikho happy yasidakelwa lalela buka ngifuna imali yami nje lalela uzozwa mina okay mina ngireasonable ngoba wena usiqhwaga ngithi ulanda igoro uMike Tyson abazonginquma nabafowethu kulungileke ngizokunika u25 hayibo ngihlela nabo ngobani hayibo for mina ukunawo ukuthi uhlehla nawo kanjani naye ube isigibeni ngokuthi ube alone no ngifuna imali yami ingane zami le mali ingane zami lapho la sikho nasemalini 25 hayi ngicela yonke imali yami ayike u30 ngimila ngihlehla ngiphambili ngithi hayi imali yabona ke manje usuza kancane kukhona intoza nayo uza nayo uzomnika malini ngizomnika u30 30 bani 30 awuphinde futhi 35 ngizomnika u30 35 awuthi 35 u5 mhlawumbe othola ngendlela hayi lalela ke mfowethu hayi ngoba uza kahle uyacabanga ngikhipha 35,000 ebhizinisini kwenzakalani imali ngicela umnikelo nginika umuntu percent nje 35,000 kwenzakalani ngicela unike wena mfethu umsebenzi wakho siyawazi siyakubona uhamba indawo nakomhlanga uyaqasha uzoshisela amalentuza nama kobhalithu uyabizwa so nanokuthi nje umuntu amalebha amazotholani mase ngimnika u30 ngicela ulalele mfowethu
mfowethu usuthe 35 le enye sizoyithola kanjani awuza nakhona into zanayo le enye sizoyithola ngoba siyayifuna and mina ngiyalandela na mfethu if ufuna ukuyibona lento bazokutshela abantu la kwishow yami ukuthi mina nguSkhindi ngisuke ngila enyaweni zakho and angidlali ngempela mhlawumbe namhlanje ungagqoma ube uSpringbok but mase ngikulandela ngisuke ngikulandela mfowethu ususho lwathi uzokhipha 35 le enye imali izotholakala kanjani nangu sisi ufuna ngenza ubulungiswa ngithi mangiphuma kulomnyango la kwakhe usejabula uyahleka unethemba nanokuthi nale enye imali uzoyikhokha ngicela ungitshela uzoyikhokha kanjani lenye imali okay ke mawukuthi ngimnika yonke mina bese ngitholani ngicela ukuzwa ngaye ayikhulumele ayikho into ozoyithola ayikho into ozoyithola 35 kuphelile ke la kanjani bafo ayikho into ozoyithola wena ngibuyisela imali angilungisa ngisho ngilungisa manje asilungisi wena usamfuna ngimfune eduze kwami cha uPoison yini oyifunayo ngifuna ukuthi kube u50-50 naye wangiuza nami ngamyuza wangiuza kanjani wamyuza kanjani nangelikhala angazi nje ngize ngimyuza angazi uyena umfana owangisukela okokuqala nje ngangihlalele mina ngisemotweni yami ngasukela uyena wathi uyangithanda angazi nje ngaze ngamyuza savumelana ngothanda uyaqasha kulungeleke nokucasha kwakhe mina unika u35 le enye ngizoyithola nini ngizomnika u30 bese enye ithola kancane Mzansi niyamuzwa nezwela uthi imali uzoyithola kancane but khona la aphuma khona angafuni ukuphumela obala imalini le encane kancane ngoba ngifuna ukusheshe into yakhe iphele mfowethu ngoba ngiyalandelana angidlali nangethi enye imali uzoyithola kancane yipi le u35 uzomnika usisi nansi ke lesifuna ukuthi le athi uzoyithola kancane imalini ezosala mayikhokho 35 u15 ne lo 15 uzothola kanjani uzothola angazi kodwa uzothola awusikalela inyanga nje awusikalela angeke ngikwazi ukuthi cha kufanele usikale phela bafo ngiyasebenza ngikufanele yabona bhuti omdala mase sengikhipha u35 ngizobe sekufanele ngisebenze futhi manje ngikwazi ukuthi yes njengoba naye ibhenki lakhe selonake angazi ke ukuthi ke ngizongithatha amasonto amangakanani ukuthi ngirecover amasonto hayi mfethu useyikhulumele yena usethe akazi uzothatha amasonto amangaka mina bengibheka izinyanga ngicela nje ukupha inyanga mfethu ukuthi uklelisha indaba yale mali ukuthi mhlase sibuye uchazele ababukeli ukuthi cha uSkhindi uyangilandela nansi imali sengiyayikhokha futhi le esele ngango 15000 ngane yakwethu ngicabanga ukuthi sibambisene manje yonke into right asibambisene ungangibambi cha phela mina ngimbuyisela imali yakhe uNembezo usuyodla yena iphelile lapho okay bafowethu sibonga kakhulu kuRasta oshiselayo uRasta ke ubukeke songumfana omncane udadewethu uyambona ukuthi ukhulile bafowethu nini enijola nezingane ninabo sugar mama ngithi please be careful I'm so sorry ukubiza ngosugar mama but incane lengane uyayibona lengane ibiza ngobugebengu ibingazeli ngokuzosika ikhekhe kuphela ibiza into eziningi uyayibona nje ukuthi umgulukudu lo ngiyayisola yabo so ngizama ukuthi ke ninake eninika izingane ingqenene ninosisi abadala izingane ezincane be wash ukuthi ziyigebengu kanjani usisi uyayiphilela uyayihlanganisela njengoba eyihlanganisela wenze njani lo ufika uza ngengqondo la umbone edrobheni ucela ukumshisela amawindi duku usefuna ungena emakamereni and then segqiba ikhebuli emva kwekhebuli uthi angaboleka imali sisi be careful ngiyakucela wena uJola nengane ibheke leyo ngane boshuka mama siswami ungayiloboli sigebengu leso yasibona manje sathatha imali soqedelela amalobolo you bastard I want to close the show now ukuvala show ngiyabonga ngane yakwethu ngithanda nje ukuthi ungilalelile mina nje okay ngihambe manje tshela uMark asuke la eduze kwami siyabonga kakhulu Mzansi siyabonga Mzansi reality story ngithe igama lami ke ngumthobisi nguNkomosa ngundlandla into lomhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi ngithi nje mimi kehle ngiyabonga mina thank you siswami kube right dlala umkhulu.